Yaba o tswa a jere sefapano sa hae me atla ngalong e bitswang lehata yeo ka Seheberu ho thwe ke Golgotha ba mo thagisa hona mo aina le ba babedi e mong ka letsohong la hae le letona e mong ka o le letshehadi. Jesu yena o ne a le hare. Momamedi wa lesedi re a o dumedisa tshebeletsong ena ya mantswe a supileng hohle mo mametseng o le teng. Re hasa ka o tloloha ka rakereke ya United Reformed Church Botshabelo me ya kgannang koloi ena selemong sena ke moruti Serei Mafojane wa Rammolotsi Viljoenskroon. A re qaleng tshebeletso ena ka sefile. Empa Jesu o ne a re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang me ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho ke lentswe leo re le tlisetswang ke moruti Mantwa Ditjhaba wa Mangaung Bloemfontein. A ke dumedise momamedi wa lesedi ke Molelwa pasekeng ya selemo sena se hodimo nna le wena re ka hodima thaba. Ke rata ha re ka fetola taba tsena lemong sena se hodimo ha re tlo bua ka tshwarelo yeo Jesu a re kopetseng yona ho ntatae. Bothata ba ka ke bo reng lemong sena o tshwaretse bo mang? Bothata ba ka ke bo reng ha yena a bua le ntatae ebe wena o hlapantse hore keke wa tshwarela mang? O kenywa ka hare ho disenyi tse pedi. Taba ke reng sa hae sefapano se tshwane le difapano tse ding. Mokreste o keke wa tshwana le motho ya sa rapeleng. Empa re iphumana mokreste a tshwana le motho ya sa rapeleng. Dintho ha di o etsahala re na le matla a o iphethetse. Re lebetse re se re leng sona ka Kreste ya re fa matla. Ha le ka hare ho bona a bona ba mo hlapautseng, a bona ba mo kgwetseng ka madi, o bona ba mo hlobodisitseng. Ha re letho ka bofela ba hae, o tadimana fela le setshwantsho sa Modimo. Ntate ba tshwarelo bana ba tsebe seo ba se etsang. Ke ba bakae momamedi ba kgothometswang ka ditlhapa? Ke ba bakae momamedi wa ka ratehang ba filwe mabitso
ba nka matla le sebete se re ntate le maemong ana ba tshwarele hobane ba tsebe seo ba se etsang. O dutse hae, o dutse ka tlasa hlekefetso, o ntse re fela ho tla loka. Ha o loke o ntse o nka kgato, o ska ha loka o dutse maemong ao. Ntate, lefatshe la rona le a kula. Ntate, re utlwe re a rapela, ba sekeng yena a ko ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba dumelle momamedi, ba o kgothomelletse maotong a Jesu. Ba dumelle boloying ba hao, ba o kgothomelletse maotong a Jesu. Ba dumelle hore wena o senya bana ba batho, ba dumelle ba o kgothomelletse maotong a Jesu. So se tsebang ke hore ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ka Kriste Morena, amen. Re kena jwale lentsweng la bobedi la Jesu sefapanong. Jesu a re ho sona, ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna ka jeno paradising. Ke lentswe leo re tlisetswang ke moruti Teboho Motshekwane wa mane Tseki Qwaqwa. Baratuwa ho Morena Jesu Kriste, dievangeli tse nne tsa Bibele, Mateu, Mareka, Luka le Johane, ba re bolella hore Jesu Kriste o ile a thagiswa le disenyi tse pedi. Moevangeli Mareka o re hopotsa hore ho o ile ha etsahala hore ho tle ho phethahale lengolo le reng ho Mareka kgaolo ya 15 temana 28 o badilwe le bakgopo tabeng ya Golgotha. Ho emisitswe difapano tse tharo ka letsohong le letshehadi ke Justus, ka ho le letona ke Dismas, ate ho sehare ke Morena Jesu Kriste. Baratuwa, batho ba ne ba tadimile ba shebelletse ketsahalo ena e etsahalang, ba eme ka dihlopha-hlopha, mme ha ba re letho ka disenyi tse pedi. Mahlo a bona a tadimile sefapano se hare sa motho enwa ya rohakwa, ya nyediswa, ya batho ba sa reng letho ka yena. Baratuwa, ha re hopoleng disenyi tsena, lebitso Justus le bolela ho tletleba kapa ya tletlebang.
Ate Desmas, lebitso lena le bolela letsatsi le dikelang kapa lefu. Sisinyi ha se le mathuleng a lefu le le makgatheng a ho nela moya wa elellwa hoba o fumana se mo lokelang dibetsa hae wa di shwela empa yenwa ya hare o bolawa ka phoso. Dismas o re ho Morena Jesu Kriste, Morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Ana ke mantswe a sisinyi se shwang ho mopholosi ya shwang baratuwa Jesu Kriste o tle o nkgopole. Mohla monna yenwa a bua mantswe ana wa utlwahala ho bona sa tsebe thapelo, empa ka nako ya ho qetela ya bophelo ba hae o fetola bophelo ba hae o tlo nkgopole. Monna yenwa o bua mantswe a buka ya Genese kgaolo ya 40 e reng empa e tle ha o dutse hantle le wena o nkgopole o nketse ka mohao. A bua jwalo ka Jobo kgaolong ya 14 Jo hola o ka mpata ngalong ya bafu, hola o ka nkwahela wa nkwahela teng kgalefo ya hao ya ba ya feta wa mpera letsatsi leo o tla nkgopola ka lona. Kriste o netefaletsa sisinyi sena mokgošedi ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna paradieseng. Hona ho netefatsa ho ba moetsa dibi ha sokoloha a baka o tla ba le leaho le hodimo. Buka ya Baheberu kgaolo ya 9:15 re ka baka lena Kriste ke moelanyi wa Modimo le batho ka selekane se setjha. Ka lefu la hae o lefeletse ditshito tseo batho ba neng ba di etsa tlasa selekane sa pele, e le hore ba bitsitsweng ke Modimo ba tle ba tsebe ho ja lefa le sa feleng leo ba le tshepisitsweng. Kriste baratuwa ba re mema ho senga letsatsi lena a re yeng ho yena ba ne karabo ya Kriste ke e phakisang ka tseno hona jwale o tla ba le nna paradieseng. Ke karabo ya tile ya nnete ke tla ba le wena. Baratuwa mothaka yenwa wa sisinyi mokgošedi a ba bina mantswe a se fela re ba fiti mo lefatsheng re ka le rata jwang. Ke rata ho kena mbutleng moo Jesu a busang lehodimo le lokile re a phomola teng bohloko bo fedile ho thajwa moreneng. Tloho le wena ho senga letsatsi lena ho Kriste me ya tlang ho nna. Kriste o tjho jwalo nkeke ka mo lahlela ntle. Mokgošedi a ba bina sefela Morena ke rata ho phelela o inkele pelo ya ka jwale ke hlolohetse wena fela le ka nako ya ho qetela motho o bona mohao a Modimo a re lo re hlonolofatsa re kgutlele ho yena re tle re bone mohao hobane re phela ka mohao. Amen.
Re kena jwale lentsweng la boraro. Jesu ha bona mmae le morutua eo a mo ratang a bapile le yena. A re ho mmae, mosadi bona mora wa hao ke eo. Antore ho morutua bona mmao ke eo. Ka nako yona eo morutua eo a mo nkela ka tlung ha hae. Ke lentswe le tlang ka moruti ngaka Moshwadiba wa Selo Setjha Thabanchu. Moefangedi Johanne o re fa ditaba tsena. Tlase sefapanong sa Jesu ho ne ho dutse mmae ha mmoho le Maria Magdalena ha mmoho le morutua eo Jesu a neng a mo rata. Mme moefangedi Johanne o re hlalosetsa ditaba tsena. E ne le ka mora hore diaparo tsa hae di kgaolwe dikotokoto. Ne le ka mora hore diaparo tsa hae di laolwe ka lutho. E ne le ka mora hore Jesu wa Nazareta a hopole dintho tse etsahetseng ka batho. Mane ka batho ke moo barutwa ba waneng a ba tshepile ba ileng ba mo furalla. Mane ka batho ke moo le batho ba neng ba mamela efangedi ya hae ba ileng ba rwana le yena. Mane ka batho ke moo Heroda a ileng a itatola teng. Mane ka batho ke moo Pilato a ileng a tla phatlalatsa. Ha ke bone letho le phoso ho monna enwa. Mane ka batho ke moo Masole a ileng a mo hlekefetsa teng. Ka letsatsi lena re kopana le yena ka tlasa sefapano ho dutse mmae. Ka tlasa sefapano ho dutse morutua ya mo ratang haholo. Me re utlwa mantswe a tswang ho Jesu. Bona mora wa hao ke eo. Mora bona mmao ke eo. Ika Jesu o bua mantswe a reng leeto la ka lefatsheng lena ke le phethile. Diritsa di a tsamaya, difofu di a bona. Johanne re a rwane le ntate, mme o setse a ikhopere. Boikarabelo bo setseng ke boikarabelo ba hao. Johanne tadima mmekyo o nke mosebetsi o kusiane. Ika ka hodima thaba yena re utlwa sefela sa qholo se binwang ke Jesu ha tlohella mosebetsi o Johanne. Ganya e tlo latela Johanne e keke ya ba ya lekangwa le ganya yeo re lo apeswa ka yona. Johanne nka boikarabelo ba o hlokomela mmao. Ke letsatsing lena la kasheno re kopanang le Jesu a theya kereke ye ntjha. Ke letsatsing lena la kasheno re kopanang le Jesu a theya mmuso o motjha o kekeng wa ba wa thekesela. Ke letsatsing lena la kasheno mo re kopanang le Jesu a re ho Johanne evangeli ya ka ke evangeli e pholosang. Maria le Johanne
kasheno lena ba kgothaletswa ho nka difapano tsa bona ba ipeletse sona mahetleng a bona ba sale Jesu morao. Lena ke lelapa la boitelo leo Jesu ha tadima Johanne a re Johanne ha ke o sia lefatsheng lena o tshwanela o kene leetong le letjha la boitelo. Kasheno lena re kopana le Jesu a tadima mai a tadima morutua eo a mo ratang a mo bontsha sefapano seo a tshwanetseng ho se ja. A re sena sefapano ke sefapano sa mohau, sena sefapano ke sefapano sa boikokobetso. Kasheno le re kopana le Johanne a nka boikarabelo ba ho mamela seo Jesu a se buang ka hodima thaba ya Golgotha. Jarelana mefokolo mamelanang le hauhelane ba misamba wileng hobane kereke ya Modimo ya kala ka hodima thaba ena ya Golgotha. Re bona Maria ha mmoho le Johanne e mong le mong a nka sefapano sa hae. Utlwa seo Jesu a se buang, nka sefapano sena o se ke wa se kubellwa o mpo o se nke o ntso hopola hobane kereke ya Modimo ya thewa. Tsamaya Johanne, tsamaya Maria, le se ke la kgutlisetsa bobe ka bobe, tlhapa ka tlhapa, empa le kgothatsane le jarelane mefokolo hobane re qala kereke e ntjha e leng kereke ya Modimo. Kasheno lena Maria ha mmoho le Johanne ba nka difapano tsa bona ba jara moya wa kopano ka hare ho bona, ba kgathetseng malapa qalaneng. Johanne le Maria ke boikarabelo ba bona ba wa jara moya wa kopano ka hare ho bona. Baratua ena sefapano sena seo Johanne a se jarang a se sefapano se jarwang ke mang le mang. Ke ka lebaka leo monga bophelo a re nkeleng moya wa boitelo hore tle re hale le ka hara tsela ye le tle le bine le re le nna ke mone ya nshwetseng sefapanong ya nneileng o hlola ka mehla ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Momamedi re ntse re le hodima thaba ya Golgotha, re kena lentsweng la bone leo dintho di fetohang. Ka hora ya boroba mono le mong Jesu a hua ka lentswe le leholo a re, Eloi, Eloi, lama sabakathini,
ha o fetolwa ke hore Modimo wa ka o ntloheletse nna ke lentswe le tlang ka moruti Thabiso Ntlatseng wa mane Zamdela Sasolburg. Ke a o dumedisa momamedi thapameng ena me re kopana tshebeletsong ya mantswe a supileng me re lentsweng la bone lentswe lena le mahareng a mantswe a supileng me le bua ke motho ya leketlileng sefapanong mahareng a lehodimo le lefatshe me lentswe lena ha le tle jwalo ka mantswe a mang le tla lena le letshwao la potso mo le fellang teng lentswe lena Eloi Eloi lama sabachthani ntho e tsang le be le kgolotso ke mantswe ana lama e bolelang hobaneng o ntlohelletse lentswe lena le phethahalo e tswang boprofeteng ba testamente ya kgale dumellana le nna momamedi hore re testamente ya kgale ebile seriti sa dintho tse tlang tse tla phethahatswa le motso wa lentswe lena o hlaha Pesalemeng ya 22 baefangedi ka bobedi Matheu le Mareka ba dumellana ka lentswe lena ke Mareka fela a reng lentswe lena le tlile ka mora hora ya boraro empa Matheu o re ha e batlile e ba hora ya boraro a hweletsa ka lentswe lena mme ha o sheba le kgathe la lentswe lena le kgatheng le phethi e bolela ntaba yena e bolela hore e qeta ho etsahala e sa tswa etsahala empa ditlamorao tsa teng di hana jwale ke bua ka eng momamedi ke bua ka hore lefifi la hora tse tharo ke lona le leng la jara mathata dibe bogopo ba rona kgolotso ya lentswe lena lama hobaneng o ntlohelletse le tswa bohlokong ba lefifi la hora tse tharo baithuti ba testamente ya kgale ba tla dumellana le nna hore e ne le tlwaelo ya hore mang le mang ya yang ho moprista ho hlahisa dibe tsa hae o na isa konyana e senang sekodi mme konyana yena o na tla beha letsona hae hoduma hlooho ya teng ebe o tlosa dibe tsa hae di nkuwa ke konyana ebe konyana e ntshwa tempeleng e ya ka ntle ho motse moo e tla hlahiswa a letarente re kopana le Jesu yeo re beile matsoho hoduma hae ka dibe le ditlolo tsa rona yeo a tjereng lefifi la sebe seo a sa se etsang Jesu momamedi ka hara lefifi lena o ya ho ntatae hore Modimo wa ka hobaneng o ntlohelletse lentswe lena ke lentswe la mahlomola le ha ile lentswe la mahlomola ha se lentswe le tletlebang ha se lentswe le reng ntlosentweng ke hlabue empa lentswe lena ke la boitshepo la motho ya reng ka nako ya mahloko ka nako ya ho tlohellwa ke bitsa ho ntate kgatlo la pele lesedi le ikwala mahlo lesedi le ikwala mahlo
lesedi le nka mahlasedi a lona kganyeng tshimolong ga modimo wa re ga lesedi le be teng ke Jesu jalo ka kganya ya la tlisa lesedi empa lesedi ka jeno le bonaganya e apesitswe lefifi la ipata la ske la batla o bona kganya ya sefifi la ske la batla o bona kganya ya senyama la ske la batla o bona kganya ya kgenathetseng sebe la ikwala mahlo mme ga re ne re ka ipua ka tsela ya rona ka Afrika Borwa re ne re tla re ha power station e se sa kgone ho fehla motlakase ha o ka mo substation e ka tlisang light kganya ka teng ka mantswe a mang lefifi la sebe le imela Jesu ha tletlebe o isa tshepo ho ntatae Eloi lama sabakthani e bolela modimo wa ka o ntloeletse na modimo wa ka tloella modimo ha tloelle modimo empa modimo o nyatsa sebe o sa kgathalatse se etswa ke mang o a senena modimo wa ka hobane o ntloeletse leo ke lentswe la modimo lengolo le hlonolofatse dipelong le ditsebeng tse utlwileng ka Kreste morena ke re kutlo ha e beketswe momamedi re tlo hopotsa fela pasekeng ena gore ka mora lefifi kganya e tla ba teng lefifi ke la nakwana fela re kena jwale lentsweng la bohlano taba tseo ha di se di fetile Jesu ka o tseba hobane taba tsohle di se di phethehile a re kenyorilwe e le hore lengolo le phethehe ke lentswe le tlang ka moruti Matebesi la kaje wa Mangaung Qwaqwa re hodima thuta ya lehata ye bitswang Golgotha ke difapano tse tharo hodima thuta yena ya lehata batho ha ba sa leyo ka bongata ba bona ba se ba tsamaile ba khutletse malapeng ka lebaka la lefifi le bileng teng khara motshehare dikgoho salla momamedi wa ka batho a kgantsha mabone ka matlung nakong ya motshehare tlasa sefapano tlase o setse methwaela ya masole ba lebeletseng ka tshepo pheliso ya Jesu Kriste Mai Maria Hayolie Johanne Samunketsi tu Wisalese fela Josefa wa Arimathea ya batlang ho ya Pilato a lo ikopela setopo ka morali fifi ruta konyana ya lehodimo
ihueletsa e le sefapano e re ke nyorilwe lentswe lena ke nyorilwe ka puo ya Sekgeriki ho thwe ke deep soul ke nyorilwe Jesu Kriste tumellana le nna ho tloha tabeng ya Gethsemane ho theohela ka bothe ho ya ha Pilato ho tloha ha Pilato ho ya ho Heroda ho tloha ho Heroda ho ya Golgotha halfway dijo halfway metsi mokgathalauke mateba ho shapua ho rwakua ho tshelwa ka mathe Jesu Kriste o ntse go sitse boima ba sefapano sa se jerim se moimesi o ya welesa ke nyorilwe sefapanong monna wa lesole o nka sponge se phuthela thupeng o se kenya karaseng o fa Jesu ye momamedi ba se kenyena ba fa Jesu a seni ke ba tsebang melemo ya hae ba fa Jesu a seni ke ba tsebang mekutu ya hae ba bona o la ba tutubulla mahlo empa kajeno ba mo fa seni ba bona o la ba fa dijo empa kajeno ba mo fa seni ba se kenyena batho bao ba entseng hantle ke dira tsa hao ba o fa seni batho ba o emeng le bona ka nako ya mathata ba o fa seni empa lefifi le fetile re bona sefapano ho hlaha sebapadi se apereng nomoro ya bohlano jwalo ka defendera jwalo ka sweepera ya lehodimo e re ke nyorilwe e ka o bina sefela e ba nyorilwe konletle mesing di ben sa bophelo moya le phuthego di tlatsana diri motho mang le mang hatle ke nyorilwe Jesu Kriste o nyoretswe lerato la family le tshwatlehileng Jesu Kriste o nyoretswe ho bona bana ba motho ba seng ba sa utlwane ba kgutlelana Jesu Kriste o nyorilwe ho ba phutho ya Modimo ke dira ba apara ka ho tshwana ha ba tswa ba hlabana ka marumo Jesu Kriste o re o nyorilwe hobane lefatshe le fetohile ke nyorilwe sefapanong le sole la nka lerumo la mohlaba le hlakoreng metsi le madi a tswa ditsebi sa thuto ena di re lesole lena le mohlaba mahlo a lona a na sa bone hantle e tsa metsi le madi a motshela mahlo a hae a bona la bina lesole mahlo a ka a tutubologa
Thuthwadi tsaka e tlositswe. Ke nyorilwe. Ke nyorilwe. Ke nyorilwe. Momamedi re a re lebile jwale meriting ya sefapano ka mora lenyora konyana iphutha merwalo ya ona ya neng a tlile ka yona lefatshe re kena jwale lentsweng la botshelela itse obane Jesu anke a sene a re go phethehile ya ba kebisa hloho o nehela moya lena ke lentswe leo selemong sena le tlang ka moruti moratehi Sekete wa Zamdela Sosobela tlase ho sefapano bongata bo se bongadile ba bang ba se ba tsamaile ba kgutletse mahae ho setse ba mmalwa momamedi wa tshebeletso ba batlang ho tseba hore taba ya monna enwa e tlo fella kae dumelle momamedi wa tshebeletso ke re ho na le lebaka hobane lentswe lena e le la botshelela motho o yentswe ka letsatsi la botshelela Jesu mohlolo wa hae wa pele lenyalong la Kana o itse ba tlise dinkgo tse tsheletseng taba ena ya botshelela ha fihla Samaria a botsa mosadi wa Mosamaria re monna ha o kae a re ha ke na yena re nona le bahlano le yena wa botshelela ha se wa hao nomoro ya botshelela ke nomoro ya motho ke mo mohlale ba motho bo fellang teng ke mo mahlale le lekase la mofu le jalwa ke batho ba tshiletseng le mokoti wa lebitla o tshekwa mehato e tshiletseng ha batho ba se ba felletswe le ha e ka ba o se bapadi se tummeng ha wa dumella o kena papadi o tshwere phala e tshwara ke molaola papadi khale mo moshe ba e bapala bolo mara ine se bona ba laolang papadi testamente ya khale ine sa khone ho qeta hobane ine se yona e laolang papadi lentswe lena ho phethehile ka sekgereke ke telio le bolelang ho phethahatso ke le rata ha le sebediswa ka leibai hobane ha o belleditse ntho la o ka re ke ya hao ha o ile yona hae ntho e belleditswe mo mamedi wa tshebeletso ha o kgutlele ho yona mara ha o so kgutla o tlo patala ho setseng Jesu o hlile lefatsheng o tlo patala sekoloto se setseng mme ha sekoloto se patetswe thipa ha isa sala lebenkeleng ha motho a sa patelletswe ha sa sala dibi motho ha sa patelletswe o bina mmina thoko a re wile wa mpatla wa mpatlisisa ka dilemo wa mphumana wa mphidisa jo ke mohlobo ho na le phoso e ba yentseng ha ba mo kokotella ba le ba mo alafatse ba tlameha hore ba mo kokotelle ba mo kgumametse ho na le phoso ya bobedi e ba yentseng ha ba qeta ho mo kokotella ba mo phahamisa ho na le phoso ya boraro e ba yentseng ba mo kwala matsoho ba mo kwala maoto ba lebala ho mo kwala molomo ba lebala ho mo kwala molomo ka tihatsa na le molomo o tla re ho phethehile molaetsa ona ke molaetsa wa ngwana le ha rongwe ha ilo ka di matswekere
ha sa e thole kapa o e thotse o kgutlisa reporto ke molaetsa wa feedback ke molaetsa wa motho a reng nthono re ke tlo etsa e phethehile mina thoko abasari mpa ho fedile molao o phethilwe madi jwale a lefile Jehova hosi la haebe batho ha ba kgolwe wena o re Jehova o hotswe hobane le felle mo ke tsamayang ho lahlela ba bangata empa nna ya ntsamaisa ke Jesu ke monga tsela ho na le lebaka hobane mantswe ana a tla ka mora a sene Jesu ha qeta ho nka sene a re ho baba ha lona ha o sa leyo ntho ene le tshaba ke jile peini ya lona ha e sa le ya lona ba e khapita bele ba bona ha le sa ka khola o phethehile mati halifile bawina sesitjhaba babina mina sefela ba re ka jano le batho re tseba le ho rapela ha se ka matla ha se ka tjheseho o phethehile di bili patetswe le rato la Jesu le amakatsa mina thoko abasareta ba ya ka fatsing lena ke hore ke rate Jesu le ho tsebisa ba Jesu mo mamedi wa sebeletso ha re sa kolota satani ha re sa kolota baloi ha ba o botsa o entse jwang o re o lefile taba ya ka e pataletswe ha re sa kolota motho madi ya Jesu a lefile momedi wa sebeletso ine se phoso hobane Jesu a holetse mo ho sebetswang ka maplanka le dipekere ha bona ho no tloha moge ha bo Jesu ho no lla ha moge e la ha illa Golgotha a re ke a o tseba modumo ona ine re ha Josefa o tla tjena o na etsetsa situlo le wena tulo sa hao se teng o re mina thoko le a bitswa bohle ba etsang dibe motho mang le mang again tetelestai sekoloto se patetswe ka Kriste morena amen on thume mosebetsi le nna o ntaele ha qeta ho phetha mosebetsi a phutha le ho kwala buka ya bophelo ba hae re kena jwale lentsweng la Jesu la ho qetela sefapano le fedisang papadi eo ba bangata ba neng ba tlile ho tlo e bona athe ba kgutlelang hae go bona ene se papadi Jesu o bana meketse ka lentswe le legolo a re ntate ke neela moya wa ka matsong a hao itse hobane a rialo a neela moya wa hae lena ke lentswe leo selemong sena le tlanka moruti Nkosinathi Nombula wa Valnorth re lentsweng la ho qetela la sefapano re se hlohlolo sa Golgotha mme se hlohlolo se hlahiswang ke Jesu ke se hlohlolo sa ho boelanya motho le Modimo hobane dintho tsohle di bopile ka matsatsi a tsheletseng mme letsatsi la bosupa ke la morena ka sebele mme thabeng Golgotha nnete bohle ba suthile mme ho hlahela lefifi la bobedi leo mongodi Luka ha bua ka lona re
ha e batla ho ba hora ya botshelela lefifi la e ba teng lefatshe mme Jesu a meketsa ka lentswe le legolo ntate nela moya wa ka matsohong a hao bangodi baithuti ba Bebele ba dumela ore moefangedi Luka o dumellana le Mateo empa haele Mareka ore yena lefifi lena le fihlile ka hora ya botshelela empa bona ba re le fihlile pelo hora ya botshelela ba re lefifi lena ha le tshwane le lefifi la lentswe la bone empa lena lefifi lebitso la lona ke la Seheberu e leng skotoi lentswe skotoi le bolela ho fosahala ka mantswe a mang lefifi lena ha le atamela sefapanong le a inyatsa mme o inyatsa ha lona o kgutlisa la bobedi o ipata ha letsatsi ka baka leo Jesu ha bona o ba lefifi le nyatsitse a phunyaletsa ka sehlabelo o bane hora yena ke hora ya Nisane ke hora ya Abibi mo hlajwang sehlabelo teng mme a tjheseletsa ka moya o no bitswa ka hore ke dynamia e le moya o e leng dynamite o bonahalang bukeng ya diketso ke ka baka leo mafatshe a thuthumela mafika a wela mme le dinaledi tsa wela hobane dynamia e hlahile e le lentswe le reng ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao mongodi wa buka yena e leng Luka ana ke ngaka mme ngaka Luka ha di tadima wa re lekanya le motswadi ya tadimile ngwana hae ya robetseng sepetlele a nehela moya o re kgutlisetsa o motswadi ya tadimile molekane wa hae ya motileng ka dilemo le dilemo diatleng tsa hae empa horeng yena ha o sana letho le ka etswa be se keke sa nthusa kapa e le dikgapa mahloko mahlomola o re lekanya le maemo a jwalo a re ke re wena ba sekenyana ngwanetso Jesu o phunyeleditse ka moya wa ona moya wa badumedi o keke wa lahleha ba tlohileng lefatsheng lena ka o mo tseba le ka o mo tshaba moya ya bona e matsohong a Jehova ntate ke nela moya wa ka matsohong a hao Jesu ha bua mantswe ana o bua mantswe a neng a bua ke mongodi wa Mopesaleme Davida ha senyeditse lelapa la ne la Batsheba a le keneletse ka tsela e sa tshwanelehang o tloa mohlang detective Nathani a re ho yena motho eo ke wena Davida ba re sebe saka sepilaka ka mehla o furalle dibetsaka o hlakole makgopo aka kaofela mme modimo wa mona kgetho ya ho wela direng tsa hae kapa ho wela lefatsheng empa Davida a etsa thapelo o re o na o lo ke wele direng tsaka kapa ke wele ho kwenya ke lefatshe ntate matsohong a hao ke nehela moya wa ka mme ha lekanya mantswe ao e ba thapelo ya bana ba Bajuda ha ba robala
bosiu bo bong le bo bong amen ya bona e ba mantswe ana matsohong a hao Jehova re neha maphelo a rona hobane ha re tsebe tse paketsweng mahlo a rona bosiu di tla re etsang empa ha re le ho wena re poloke ho ntate ke naela moya wa ka mathong a hao momamedi wa tshebeletso potso ya ka ke ena o rekiseditseng ka moya wa hao potso ya ka ke ena o neile mang moya wa hao potso ya ka ke ena o bapetse kae ka moya wa hao paseka ena e re Jesu o re boelanya le Modimo tsamaya ngwaneso o phutha moya wa hao o beileng teng o be ho Modimo o tlose matsohong a batho hobane matsoho a batho a dutla ntate o ska beya fela moya wa hao matsohong a hao a Jehova o beye le moya wa ngwana wa hao ya o rohakang a tsuba drugs ya o rahang a o bona o le bolo ya bophelo ba hae le ena le ha le jwalo beya moya wa hae matsohong a Jehova ha o beile moya wa hae matsohong a Jehova le nyoloi la hae le tla mo phutha ntate ke naela moya wa ka matsohong a hao ka Kriste morena amen. Re le tshebeletso ya lesedi re rata ho leboha moruti le lekgotla la kereke ya Uniting Reformed Church ka hore fa sebaka le motsotso wa ho hatisa mantswe a supileng. Re le tshebeletso ya lesedi re lata ho leboha bahlanka bohle ba Modimo a neng a ba romme le monsena go tlo fetisa molaetsa wa mantswe a supileng. Re ka lebala jwang momamedi tsebe ya hao, re ka lebala jwang momamedi boteng ba bomme le bontate ba hlang diphutheong tse fapafapaneng tsa mona botshabelo. Re le tsela tshweu e jampa seka e monate Modimo wa kgotso a be le lona. A mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matlamatsiso ya moya halellang di be le wena ka Kriste morena wa rona. Amen.